Dragi gledatelji Kaznenih sedmeraca, evo u današnjoj emisiji imamo jednog posebnog gosta, pričat ćemo o košarci, a gdje onda bolje nego ugostiti izbornika Hrvatske muške košarkaške reprezentacije, gospodina Veljka Mršića. Veljko, dobrodošao. Pozdrav i vama, hvala na pozivu. Evo, na samome početku htio bi te pitati, ti si s 15 godina došao u Zagreb, igrao si u Ciboni i Dražen Petrović. Dakle, on ti je na određeni način, vjerujem, bio sigurno i uzor, sigurno se njega mogu puno toga i vidjeti i naučiti, pa da mi kažeš malo iz te tvoje perspektive kad si došao u Zagreb kao 15-godišnjak, što je za tebe tada bila i Cibona, ali nadasve Dražen Petrović koji je, ajmo reći, ne samo vrhunski sportaš, nego i vrhunski čovjek koji dan danas je uzor mnogim sportašima, ne samo košarkašima. Pa, točno, znači ja sam došao u Zagreb, bila je to proljeće 86. godine, Cibona je potvrdila tu titulu prvaka Europe u Budimpešti, izgubila finale prvenstva tada protiv Zadra, da. I dolazak u Zagreb je bio dolazak, znači, iz jednog malog grada u veliki grad i sve što nosi taj prelazak. Cibona, najbolja momčad u Europi sa najvećom zvijezdom Draženom, i stvarno je to bio jedan poseban doživljaj provoditi vrijeme, jer mi smo svi se hranili, ovi igrači koji smo došli sa strane, mladi, i prva ekipa, bio jedan klubski restoran tada na Tuškancu, a nakon godinu dana sada dolje u Ciboni, u onoj zgradi gdje je Amadeus kafić. I onda smo, kažem, to je bila interakcija svakodnevna za vrijeme ručka, večere, čak smo kasnije kad smo prešli tamo u Cibonu, bilo je 5 stolova u tom restoranu, i onda bi mi sjeli kad bi znali da prva ekipa dolazi na ručak, po jedan za svaki stol, i bilo je lutrija s kim će Dražen sjesti da možemo pričati s njim, i to je kao bilo prestižno između nas. Kažem, privilegija jedna, gledati ga svaki dan kako trenira, kopirati ga u tom načinu. Znači, po meni njegova je ostavština najveća upravo zbog toga, zbog tog načina na koji je radio, kakav je radoholik bio. Znači, ovo sve, ti njegovi uspjesi kasnije i prije, znači, što su došli su zbog njegovog rada, ne zbog talenta nekog. Znači, on je bio, Cibona tada nije puno trenirala, to je bio jedan trening dnevno većinom, on je dolazio 2 puta svaki dan, vukao cijelu momčad i svojim primjerom pokazivao ostalima na koji način se postaje vrhunski. Dakle, ono što svi znamo, on je stvarno bio velikan ne samo hrvatske košarke, nego i hrvatskog sporta, i njegov dolazak u NBA, on je bio ono što smo i prije ovog početka emisije pričali, jedan od onih pionira prvih koji su probili, recimo, da u NBA dođu europski igrači, pa me zanima isto tvoje mišljenje oko toga kada je on došao, koje su mu bile sve zapreke, prepreke. Sigurno je bila situacija, možda i razmišljanje da se može vratiti u Europu za puno veće novce, ali ipak je ostao, to mu je bio novi izazov i, kako se kaže, utro je put i brojnim igračima koji su nakon toga došli. Pa je, on je bio jedan od pionira, znači, evropskih u NBA-u, i po meni je to najviše pokazuje kakav je on. Znači, on je došao tamo sa 25 godina, koliko se ne varam, nakon godine u Real Madridu, i godinu i pol nije igrao uopće. I govorilo se tada da je odličan šuter, međutim puno dribla i tako dalje i tako dalje. Znači, i nakon toga nije, ja se sjećam prvu godinu kad se vratio u Zagreb, i onda bi tamo razgovarali, on je uvijek govorio, nisam dovoljno fizički moćan da mogu igrati tamo. Kaže, prva 3 mjeseca kad je bio, nije mogao primiti loptu jer su ga izgurivali oko blokova, Clyde Drexler, Terry Porter, koji su bili na njegovoj poziciji. I zamislite sada čovjeka koji je najbolji igrač evropski, koji ima ponuda da se vrati u Europu, Panathinaikos, Real Madrid, svi živi, znači sigurno, ne znam sad o novcima kakvima se radilo, ali sigurno možda i većima nego što je tamo mogao dobiti u tom trenutku. On odluči promijeniti način svoje igre da bi pokazao svima tamo da
da može igrati. Znači i u 26. godini on mijenja način igre, prestaje toliko driblati, izlazi iz blokova, šutira. Znači uprostio je svoju igru i opet znači tamo postao jedan od najboljih bekova, mislim da je bio izabran u drugu ili treću petorku u NBA-u te sezone 93. Kažem, po meni upravo zbog toga je najveći. Upravo kad pričamo, evo, stvarno bi bila šteta da ne spomenemo još jednog velikana hrvatske košarke, Krešu Ćosića. Dakle, on je igrao u Americi, igrao doduše na sveučilištu i sad si mi baš malo prije rekao koji je razlog bio zašto on nije htio ići, odnosno imao je priliku igrati u NBA-u, ali se ipak odlučio za tada, je to bila amaterska košarka. Evo malo da i taj detalj ispričaš za naše gledatelje koji će sigurno to biti zanimljivo. Pa da, i njega se ja ne sjećam toliko dobro, sjećam se kasnije kad sam te juniorske reprezentacije, seniorska, on bi dolazio na treninge, gledao i to nam je puno značilo. Evo, Krešo Ćosić se pojavio u dvorani, sjećam se, to je bilo jednom u Zagrebu, tako da, kažem, on je već završavao karijeru kada sam ja počinjao pratiti košarku i tako da ga se ne sjećam puno sa terena, ali međutim čuo sam dosta priča. On je tamo nakon završetka karijere na BYU, Brigham Young University, imao mogućnost da bio izabran, ja mislim, na draftu ostati, međutim odlučio se, kako je tada bila razlika između profesionalne i europske košarke, ove amaterske košarke, ako se ide u NBA ne može se igrati za reprezentaciju i on je odlučio se vratiti, vukla ga je ta nostalgija, čak u ovoj njegovoj knjizi, ne znam, jesi imao priliku čitati, u jednom dijelu opisuje, kaže, kad je to došla dilema, kaže, ostanak u Americi ili povratak kući. I kaže, ostanak u Americi mi nosi, kako je on prešao na mormonsku vjeru, kaže, kupiti neko imanje tu na brdima iznad Jute, znači žena, 4-5 djece. I kaže, tako ja sjedim ispred svoje kuće i gledam taj pejsaž sa planine i gledam i ne vidim more. I onda sam se odlučio vratiti. Da. Evo, super. Kažem, evo, malo smo uvodno počeli sa naše dva velikana koji su stvarno doprinijeli i hrvatskom sportu i hrvatskoj košarci. A to sam pitao iz razloga, jer evo, prije neki dan gledam baš TV kalendar i onda emisija spomenula se zadnja medalja koju je hrvatska reprezentacija, dakle govorimo o muškoj reprezentaciji, osvojila na jednom od velikih natjecanja i onda je spomenuto kako je to bila medalja koja je osvojena u prošlom stoljeću. Zašto to pitam? Iz razloga, evo, ti si sad izbornik muške košarkaške reprezentacije, dugi niz godina nismo imali nikakvu medalju koju smo osvojili na većim natjecanjima, a mnogi će reći da imamo iznimno kvalitetne, dobre igrače, da imamo čak vrlo uspješne mlade generacije prije koje su bile, koji su čak i osvajali određena europska natjecanja, znači europska prvenstva, pa me zanima, evo, tvoje stručno mišljenje, koji je pravi put da se vratimo, ako ne na staze, kako se kaže, stare slave, nego barem u onaj roster ili broj ekipa koji su konkurentni za medalju i da osvojimo na nekom od velikih natjecanja jednu medalju koja bi vratila, dakle, stari onaj ponos hrvatskoj košarci. Pa gledajte, to je jedno stvarno kompleksno pitanje, zahtjeva jedan dugi odgovor, ali pokušat ću ovako sa nekog svog kuta gledanja to opisati. Košarka u međuvremenu postala globalni sport. Znači, u to vrijeme košarku su igrale ozbiljno tada Sovjetski savez, recimo Jugoslavija, Italija je bila dobra, onda Španjolska se tu negdje pojavljivala i to su bile europske reprezentacije. Kasnije raspadom i onda je uvijek bila tu Amerika, znači Brazil, to je bilo tih 6 reprezentacija, sad ako se ne varam, ali manje više. Onda raspadom Sovjetskog saveza i Jugoslavije, tu je sad postalo još par reprezentacija došlo, međutim, kako je košarka postajala globalni sport,
Znači tu se pojavile sada i Francuska se digla jako puno, Španjolska, Turska se pojavila, Njemačka koja je 93. postala je već europski prvak, Kanada je sada isto jedna od boljih reprezentacija, Argentina, i tako da je sada to već puno teže. I onda sjetimo se u to vrijeme 70. godina, 80. godina, naročito prvaci Europe ili su igrali finala, su bili momčadi tada Jugoplastika, Bosna, Partizan, Cibona. Tako da i u tim klubovima koji su bili najbolji u Europi su stasali takvi igrači koji su igrali stalno, svaki tjedan su igrali jake utakmice protiv najboljih igrača i to ih je dizalo na jedan viši nivo. Nažalost, mi više nemamo snagu tih klubova da igraju svaki tjedan jake utakmice. Naši klubovi recimo sada se bore za opstanak u ABA ligi stalno. I s druge strane, šta nam je preostalo, igrači odlaze vani, mladi, i onda ih razvijaju, ove najbolje razvijaju se vani i sada dolaze do nekog nivoa. Imamo mi dosta i tih NBA igrača, međutim niko od njih nije nositelj u svojim klubovima, da je glavni igrač, da nosi taj klub, i to nam nedostaje. Kažem, u to vrijeme kad su bile te zadnje medalje, Dražen koji je poginuo je bio najbolji igrač, lider New Jersey Netsa. Toni Kukoč je bio najbolji igrač Benettona, Jugoplastike. Dino Rađa bio najbolji igrača Boston Celticsa. Onda smo dolazili tu mi, nosili igru Cibone, neki koji je igrala četvrtfinala Europske lige, znači uvijek svake godine bili među 8 u Europskoj ligi. Pa igrači Splita, Zadra, igrali su Eurocup natjecanja, dolazili na Final 8-ove i tako. I to nam danas fali nam jedna jaka liga, fale nam jaki klubovi koji će biti konkurentni i da u tim klubovima nositelji budu naši igrači. Tako da kažem, to je jedno kompleksno pitanje, puno tu stvari ima koje se moraju promijeniti u našoj državi. Mi vidimo i u ostalim sportovima polako idemo ka tome, i u rukometu koji je prije 10-15 godina igralo ga je 3-4 zemlje ozbiljno, a sada već je to desetak zemalja i svi su oni, 90. godina su igrači mogli zaraditi isto tu kod nas i van. Danas rukometa. Kad pričamo, ne može se usporediti u Njemačkoj ili u Mađarskoj, ovo je ono što mogu dobiti tu. Mislim baš na tom tragu što si rekao, da je 2003. kad je Hrvatska u rukometu bila svjetski prvak u Portugalu, da je vanjska linija, dakle Balić, Metlić i Čilacković, da su onda došli ko čak i Atkins, koji je igrao tada, mislim, u Ciboni, čak i manje, da su na sva trojicu si mogu dobiti, to pričamo o tim isto financijskim razredima. Ali me zanima, evo, tvoje mišljenje sad na nedavnoj olimpijadi. Recimo, Francuzi su gotovo svim kolektivnim sportovima uzeli medalje. Dakle, očigledno da je tu riječ o sustavu. Pa me zanima što bi mi trebali, znači, kao, evo, neko tvoje viđenje u hrvatskom sportu što se tiče sustava napraviti. Dakle, ovdje, ako se uže gledamo u košarci, ja sam tu laik, ali evo, uvijek je problem oko playa, pa onda uvijek pričamo da trebamo uzeti nekoga stranca. Što bi se tu trebalo napraviti da stvarno naši mladi igrači imaju kroz sustav svojih natjecanja u mlađodobnim skupinama lige koje će kadetske, juniorske i konačno i seniorske, da isplove, na tako reći, ti naši mladi igrači do seniora, odnosno do reprezentacije? Pa tu se sigurno može napraviti jedan pomak iz onih resursa koje tu imamo. Spominjemo Francuze, eto, oni imaju jednu akademiju, znači školu gdje su stasali u košarci njihovi, ta najbolja prva zlatna generacija sa Parkerom, braća Diav, pa ko je tamo bio Pietrus, tako ta generacija, mislim 82. godište, koja je bila juniorski prvak Europe, baš u Zadru, dobili su našu reprezentaciju pola koša u zadnjoj sekundi košem. I
mi tu možemo doći do jednog nivoa, međutim, kažem, opet kada gledamo ekonomiju, njihovu jačinu liga, mi ne možemo trenutno razviti taj finalni produkt. Mi imamo dobre te mlađe igrače, talentirane, međutim onda dolazi do tog prelaska u seniore, nemamo taj jedan kontinuitet, nemamo jaku, kažem, ligu, jake klubove i ukoliko stanje nastavi biti ovakvo, mislim da ćemo biti primorani, čak da ovi najbolji igrači će mladi odlaziti kao što sada odlaze znači vani i razvijaju ih neki drugi klubovi. Nažalost, kod nas u klubovima ostali smo zarobljeni u toj prošlosti uspjeha Cibone i Jugoplastike, naročito kajem tu Cibone koja radi sada neki pomak prema naprijed Zadra. Gledamo tu neku tradiciju, velike rezultate u prošlosti, međutim ostali smo čak i u lošijem smo stanju danas kada pogledamo ekonomski i infrastrukturu. Svi klubovi osim Zadra su na onim uvjetima kakve su imali 80-ih godina. Danas jedan igrač Partizana, recimo Kevin Panter, ima godišnji ugovor kao što su budžeti Cibone, Zadra i Splita zajedno. Tako da, kažem, nadam se da će to ići, ali prema naprijed bolje u budućnosti, ali tu treba se uključiti i država sa nekim beneficijama, olakšicama ljudi, privrednika koji ulažu u sport, da su motivirani da pomognu sportu, jer opet taj sport u lokalnim sredinama ljudi koji tu žive idu gledati, znači je neka atrakcija za njih i kažem, što imaju više mogućnosti za zabavu, imaju ugodniji život u tom gradu. Evo, htio sam na tom tragu pitati isto, dakle, spomenuo si, a to je bilo i do nedavno, dakle, i mladi igrači, ne samo mladi igrači, nego i publika, gledatelji koji su dolazili na utakmicu, uvijek su se mogli poistovjetiti sa nekim igračem, on je bio legenda kluba ili igrao i tak. Danas čini mi se da je preuzet taj sistem iz NBA, da vrlo brzo se igrači mijenjaju klubove, da praktički ako neko ne prati u kontinuitetu u sezonu, može zaboraviti da je ovaj igrač igrao primjerice, ne znam, sad ću reći u Cibonu, i onda otišao u neki drugi klub vani, i da tu jednostavno se možda izgubila ona nit između privrženosti kluba, navijača, publike, a podredno onda i tih mladih igrača koji se možda ne može uz nekoga vezati, koji vrlo brzo, kako da kažem, nema tu povezanost prema klubu, tu neku odanost prema klubu, ajmo to tako reći. Evo. Pa istina, ali opet kažem, opet je to povezano sada sa moći kluba da zadrži tog igrača. Moja generacija je stvarno imala sreću da, ne znam, zna imena svih igrača po klubovima i u Ciboni tada, i u Jugoplastici, i u, ne znam, Partizanu ili u nogometu, Dinamo, Hajduk i ostali klubovi. Godinama se momčad zadržavala na okupu. Danas nažalost i pravilnik je takav da u košarci od početka sezone pa do kraja sezone ti stalno možeš dovoditi igrače, osim tamo možda prije početka play-offa u 3. mjesecu, i onda imamo situaciju gdje niko nema strpljenja. Klubovi i navijači nemaju strpljenja kad se dovede neki igrač i sad odmah nakon par utakmica govore on nije dobar. Igrači onda mijenjaju ga. Igrači nemaju strpljenja ako par utakmica ne igra onoliko koliko on smatra, ili njegov agent ili roditelj, nebitno, da nema dovoljnu minutažu, on hoće ići, i to je sad stalno jedan zatvoreni krug iz kojeg nema trenutno izlaza, i mislim da se moraju promijeniti ti pravilnici da prelazni rok traje točno od do, i onda imaš, ne znam, taj zimski 7 dana ako hoćeš nešto mijenjati, i da igrači budu fokusirani na sebe, na svoj napredak. Kažem, ipak prelazak iz jedne sredine u drugu nosi jedan period adaptacije, i nije lako
doći iz jednog malog kluba u veliki i igrati odmah, ili ako dođe neki Amerikanac iz Amerike, naš tu prvu godinu kad dolazi, dođe u Hrvatsku, pa zamislite koji mu je to šok. Ja sjećam kad je bio kod nas i onaj Gerald Abram i Chucky Atkins, oni prvih 3, 4, 5 mjeseci stvarno nisu mogli funkcionirati, igrati, dok se oni prilagode na nas, na našu kulturu, na hranu, na vrijeme. Ako dođe iz Kalifornije recimo ili sa Floride, super je ono u 7., 8. mjesecu, 9., međutim kad dođe 10. pa kiše, magle, zima i stvarno da im treba dati ruke. Međutim tada je Cibona recimo bila dovoljno jaka da smo najbolji igrači bili mi koji smo duže bili tu i onda je on imao vremena, recimo čak i Atkins, na adaptaciju i kako išla sezona bivao je sve bolji i onda je i on nas činio boljima i mi njega, tako da danas dovedemo Amerikanca i on odmah mora biti top, najbolji igrač, davati odmah. To nije lako, kažem, nema strpljenja, nema vizije ljudi koji vode klubove da znaju šta hoće danas, za 6 mjeseci, za godinu dana, to se mijenja ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec. U sportu je poznato, ne znam, olimpijada je svako 4 godine. Ljudi se spremaju 4 godine da bi ostvarili najbolji mogući rezultat na toj olimpijadi. To se vidi u individualnim, recimo, naročito sportovima. Taj olimpijski ciklus ne kaže se bez veze, dok mi u kolektivnim sportovima lutamo strašno puno i opet govorim zbog nestrpljenja, zbog manjka vizije i zbog trke za onim rezultatom koje smo imali nekad prije i ta tradicija nas uništava da kažem, ne vidimo šumu od drveta ili drvo od šume, kako se kaže, ne znam. Ali sam, evo, više na tome tragu sam htio baš pitati, sad kad si spomenuo olimpijadu, slovensku reprezentaciju. Da li misliš da je njihov sad, kako god mi pričali, oni su bili, jel tako, na olimpijadi 4., to je jedan odličan rezultat za jednu zemlju koja ima 2 miliona stanovnika. Da li je taj njihov rezultat dakle produkt sustava ili je to jedna talentirana generacija pa su uspjeli napraviti jedan takav iskorak ili jedno i drugo? Pa gledajte, ne mislim da je produkt sustava, reći ću vam iz kojeg razloga. Znači, dogodio se jedan superstar. Po meni najbolji igrač na svijetu, Luka Dončić, koji je u jednoj momčadi najbolji playmaker i najbolji back shooter, najbolje krilo i najbolja četvorka. Znači, može igrati sve pozicije osim petice, mada i leđima košu je fenomenalan. Znači, on je fenomenalan za sebe, čini svakog svog suigrača boljim i on nije produkt slovenskog sustava. On je sa 12 godina otišao u Real Madrid. Tamo je znači on nije igrao ni jednu godinu za njihove mlađe kategorije, ukoliko se ne varam, nego je svako ljeto posvetio sebi, radu na svojim fundamentima, fizičkoj snazi i on ih je s 18 godina ili 19 odveo Real Madrid da bude prvak Europe. Slovensku reprezentaciju također postali su prvaci Europe. I onda smo vidjeli kvalifikacije nakon što su postali prvaci Europe za svjetsko prvenstvo gdje on nije mogao igrati zbog tog sustava, oni se nisu plasirali na ovo svjetsko prvenstvo isto kao ni mi. Tako da, kažem, nije to, sigurno bi on opet, da kažem, da bilo gdje da je bio sa takvom glavom, vjerovatno postao vrhunski, samo ne bi mogao da je ostao u Sloveniji, ne bi igrao svaki tjedan protiv najboljih igrača u Europi tada, pa poslije u svijetu, i to te diže na jedan viši nivo, što je neophodno da bi igrač postao vrhunski. Znači da je on lider, da svaki tjedan igra protiv jakih protivnika, protiv najboljih igrača, i toga, Dražen Petrović, s njim smo počeli, kad govorimo sa 16 godina je u Šibenci
došao do finala Kupa Koraća, ne znam, 17-18 su igrali finale prvenstva Jugoslavije, Šibenka Bosna, znači onda je došao u Cibonu, kup prvaka, finale, znači svaki tjedan ga je tjerao na maksimalni angažman da bude bolji i onda u takvim ekipama je postajao pobjednik. Kada ti igraš u ekipi koja je pobjednik, ti postaješ pobjednik. Kada igraš u ekipama koje gube u kontinuitetu, onda je teško i postati pobjednik. Baš si spomenuo, evo kad smo razgovarali, spomenuo si jednom zgodom i roditelje, pa me zanima isto, a prije emisije smo razgovarali malo i o Steveu Nashu koji radi odličnu stvar što se tiče mladih, perspektivnih, ali ne samo i perspektivnih košarkaša, nego djece i mladih koji se žele baviti košarkom. Pa evo malo da to isto tako prezentiraš, neki savjet prema roditeljima čijama se djeca žele baviti sportom i košarkom, dakle da ne gledaju u njih kao vreću novaca, nego da gledaju to da se bave time zato što to žele, a s druge strane ova priča o Steveu Nashu na koji način radi promociju košarke i na način da velik broj, jel tako, djece i mlade tu dolazi i trenira, hakla i da ih to pričinjava zadovoljstvo, a ne nešto što mora. Pa malo da to obrazložiš. Gledajte, tu je, znači, po meni jedan veliki problem te škole sportske, u ovom slučaju kada pričamo o školi košarke. U današnje vrijeme puno više djece se bavi košarkom u tom uzrastu, recimo od 9 godina do 12, nego što se nekad prije. Jer prije nisi mogao početi trenirati košarku u klubu do 5. razreda osnovne škole u moje vrijeme i sve drugo je bilo neki nestrukturirano bavljenje sportom. I odeš na hakl sa prijateljima, se zezaš, bla bla bla, šutiraš na koš, znači zabava, igranje sa prijateljima. Danas djeca ulaze u taj neki već žrvanj, ja bih rekao sa 9-10 godina, imaju ta natjecanja već u 9, u 11, do 13 godina isto. I sada tu dolazi do sudara želja djece i želja klubova ili trenera koji ih treniraju. Znači, djeci je prvenstveno da se zabavlja, da se druži sa prijateljima, da nauči nešto o košarci i onda uspjeh da osvoji neko prvo mjesto, da pobjedi. Dok klubovima i trenerima je obrnuto. Prvo je uspjeh, drugo je da ga nauči nešto o košarci, treće je da to druženje sa prijateljima i četvrto je zabava. I onda, mjesto da tih, recimo sad na neki broj od 10 djece, da im je to zabavno provoditi vrijeme tamo, da on dovede još svojih 5-6 prijatelja, od njih 10, 7-8 ih za godinu, 2 dana odustane i mislim da se tu prvo mora napraviti neki zaokret. Znači, ako dijete u tom uzrastu po meni nauči da zavoli sport, košarku u ovom slučaju, da dolazi redovno na treninge, da na svakom treningu da sve od sebe, uz ovu koordinaciju i agilnost i to sve što ide sa bavljenjem sportom, to je velika stvar. I onda kasnije ima sasvim dovoljno vremena da on postane pravi igrač. Međutim, tu kažem, opet dosta je to strukturirano, taktike, trening je posvećen tome kako pobijediti utakmicu i to je djeci dosadno. S druge strane, ta priča sa Steve Nashom prije par godina mi je pričao, znači on ima jednu franšizu, školu košarke u Kanadi, djeca od 9 do 13 ili 8 do 13 godina, ne znam. I događalo mu se upravo to da su djeca, znači svi oni plaćaju neku članarinu, to sam zaboravio reći, i onda roditelji isto žele, ako već plaća, da kad dođu te utakmice da njegovo dijete participira. I kaže, on je stalno imao sukob sa svojim trenerima, radili su neko istraživanje nakon par godina postojanja te njegove škole košarke i kaže, dolazilo do velikog broja ozljeda, odustajanja djece i frustracije roditelja. I on je tražio od svojih trenera da sva djeca podjednako participiraju i oni bi kao rekli da, međutim kad bi došla utakmica opet bi htjeli pobijediti utakmicu. U tom uzrastu se igra 4 puta 8 minuta, pravilo je te pasarele da prve 2 četvrtine moraju igrati svi i onda 3. i 4. možeš igrati opet sa najboljima.
I kako ništa nije bilo nikakvih pomaka, on je jedne godine odlučio promijeniti pravila. Igra se 8 puta 4 minute i svake 4 minute, znači svaku osminu mora biti druga petorka na parketu. I nakon godinu dana što je tako funkcioniralo, opet su napravili to istraživanje, smanjio se broj ozljeda jer nije bilo tolikog napora ovima koji su igrali više. Znači, odustajanje djece se smanjilo na minimalan broj i nije bilo nezadovoljnih roditelja. Tako da, kažem, sa tim pravilima se može promijeniti dosta. Mi imamo, evo, u Zagrebu slučaj u sportu, Zagrebački športski savez daje više novaca klubovima koji osvajaju medalje sa mlađim dobnim uzrastima. Znači, to bi se isto trebalo i onda su klubovi zbog načina raspodjele novca primorani isto tjerati svoje trenere na rezultat, jer to im nosi više novaca. Tako da tu bi te isto kriterije trebalo mijenjati, prilagoditi nečem drugom. Evo, hvala ti puno, već tako smo pričali, imamo tema za sigurno par emisija i vjerujem da ćemo o tome razgovarati, o budućnosti hrvatske košarke i o reprezentaciji, ali smo ovaj dio, jedan segment koji se tiče malo i ne tako davne povijesti košarke i ovaj dio koji se tiče dakle, mladih i djece kroz neke savjete, upute uspjeli ovoga dotaknuti. A sad imam 3 kratka pitanja koje uvijek postavljam svojim gostima, malo su ovako specifična, dakle postavim 3 pitanja, odabir je, 2 su mogućnosti pa se treba odabrati. Dakle, pitanje prvo, rukomet ili vaterpolo? Rukomet. Split ili Zadar? Zadar. Jordan ili Magic Johnson? Jordan. Veljko, hvala ti puno na gostovanju. Želim evo Hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji i tebi puno uspjeha u svim narednim izazovima koji dolaze i očekujem te da opet budeš gost u mojoj emisiji Kazini sedmerci. Dragi gledatelji, hvala vam još jednom što pratite Kazine sedmerce i uskoro se vidimo sa novim sportskim temama.